Qirg'iziston girdihamoyi baroyi difoi payg'ambar Muhammad. Dar Moskva tojikon ҳангоми паҳнкунии варақаҳо алайҳи Макрон боздошт шуданд. Тоҷикистон даромадҳо коҳиш меёбанд, нархи маҳсулот боло меравад. Rossiya xalqini yo boshqasini xalqni yomon ko'rmaymiz. Biz ham ular o'zlarining e'tiqodini qanday hurmat qilgan bo'lsa, shu hurmatni biz talab qilyapmiz. Дар якчанд шаҳрҳои Қирғизистон сокинони кишвар ба таври оммавӣ алайҳи изҳороти президенти Фаронса Эммануэл Макрон дар робита ба рӯйдодҳои охир дар атрофи карикатураҳои таҳқиромезии пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам намоиши эътирозӣ ташкил намуданд. Ҳамин тавр рӯзи 1 ноябр сокинони Бишкек барои дифои шаъни пайғамбар Муҳаммад ба гирдиҳамоӣ баромаданд. Дар байни иштирокчиёни гирдиҳамоӣ собиқ вакили Жогор Кӯкенеш Турсунбай Бакируллу низ иштирок варзид, менависад Акипресс. Эътирозгарон дар даст навиштаҷотҳо доштанд. рӯзи 30 октябр чунин як тазоҳурот дар шаҳри Ҷалолобод низ баргузор шуд ва сокинони шаҳри Ош бошанд эътирози худро дар акси Макрон бо изи пойафзол дар гузаргоҳи пиёдагард часпонданд. дар сегменти сомонаҳои иҷтимоии қирғиз якчанд видеонавор аз гузориши гирдиҳамоиҳо нашр шудааст. инчунин 2 ноябр дар шаҳри Қаросу гирдиҳамоиҳо баргузор шуданд. Видеонавори дахлдор дар шабакаи иҷтимоии Facebook нашр шуд. дар видеонавор дида мешавад, ки тақрибан 1000 нафар бо навиштаҷотҳо қадам зада шиорҳои исломӣ мехонанд. мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар шаҳри Москва ду муҳоҷири тоҷикро боздошт карданд, ки дар метрои Москва бо часпондани варақаҳо бо карикатураи президенти Фаронса машғул буданд. дар ин бора рӯзи 3 ноябр Оҷонсии федералии иттилоот бо истинод ба як манбаъ дар ҳифзи ҳуқуқ хабар дод. тибқи маълумотҳои дастрас, ҷавонон расми Эммануэл Макронро дар қатораҳои метро бо навиштаҷоти террористи рақами 1 дар ҷаҳон мечаспонданд. ҷавононро дар платформаи истгоҳи Третьяковская боздошт намуданд. аз ҷавонони боздоштшуда варақаҳо мусодира карда шуд ва нисбати онҳо парвандаи маъмурӣ тартиб дода шуд. онҳо дар бораи амалҳои худ баёнотҳои хаттӣ навиштанд, менависад манбаи интернет. ёдрас мекунем, ки рӯзҳои 30 ва 31 октябр дар назди сафорати Фаронса дар Москва гирдиҳамоиҳои эътирозӣ алайҳи президенти Фаронса ва сиёсати ӯ нисбати мусулмонон баргузор гардид. наворҳои дахлдор дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва расонаҳои гуногун нашр шуданд. тавре ки дар видеонаворӣ нашр шуда дида мешавад, дар байни тазоҳургарон муҳоҷирон аз кишварҳои Осиёи Миёна низ иштирок доштанд. инчунин рӯзи 1 ноябр дар шаҳри Кёлни Олмон тоҷикон ба гирдиҳамоӣ барои дифои шаъни пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам баромаданд ва сиёсати президенти Фаронсаро маҳкум карданд. À des élèves, la liberté d'expression. قابل ذکر است که موقع و اظهارات پرزیدنت ماکرون نسبت کاریکاتورهایی که شأن و شرف پیامبر محمد را بدنام می‌کند باعث خشم و غضب مسلمانان گشته است. در سراسر جهان اعتراضها با همراهی سوزاندن پرچم فرانسه و صورت‌های ماکرون اینچنین دعوت به بایکات مال‌های فرانسه ادامه دارد. طبق گزارش صندوق بین المللی اسعار، تاجیکستان در بین کشورهای پساشوروی کشوری کم بضاعت‌ترین به حساب می رود. در کشوری که 9.5 میلیون اهالی دارد، طبق تحقیقات فاند مذکور، درآمد میانه سالانه تاجیکان $833 را تشکیل می دهد. برای مقایسه در همسایه کشور ازبکستان درآمد میانه سالانه از روی تحقیقات فاند $1762 بوده. در قزاقستان این نشان داد $8781 را تشکیل می دهد. نشاندادهای بلندترین در کشورهای بالتیکا بوده. استونیا $23000، لیتوا $20000، لاتویا $17000 می باشد. اینچنین در شرایط بحران عمیق اقتصادی در تاجیکستان که در نتیجه پاندمی به عمل آمده است، درآمد اهالی کشور یکباره کاهش یافت، زیرا منبع اساسی زنده ماندن انتقال مبلغ از مهاجرت مهنتی بود.
миллионҳо хонаводаҳое ки ба интиқоли маблағ вобаста буданд манбаи асосии даромади худро аз даст доданд, зеро аксари онҳо дар чунин шароит ба Русия ва Қазоқистон рафта натавонистанд. ҳамзамон дар моҳҳои охир нархҳои маҳсулоти хӯрокворӣ боло рафт. ҳамин тариқ як шиша равғани 5 литрае ки дар аввали тирамоҳ 62 сомонӣ арзиш дошт, ҳоло 78 сомонӣ нарх дорад. як халта шакар аз 330 сомонӣ ба 430 сомонӣ расид. 50 килограмм орд аз 220 сомонӣ то 250 сомонӣ боло рафт. тухм аз 76 дирам барои як дона то 94 дирам. арзиши 1 килограмм гӯшт аз 50 сомонӣ то 60 сомонӣ боло рафт. ما آخران بارم 73 سوم خریده بودیم شده فیرما کم خریده بودیم برای که طبق تحقیقات پژوهشی اکونومیست اینتلیجنس یونیت کمبودی غذا در کشور قبل از پاندمی در عمل معنای آن را داشت که یک تاجیک به حساب میانه در یک روز تقریبا 227 کالری گرفته نمیتوانست. برای مقایسه شهروند میانه روس در یک روز تنها 6 کالری، شهروند قزاقستان 17، شهروند ازبکستان 43 کالری گرفته نمیتواند. در ایندکس امنیت اوزقواری اتحادیه اروپا در ماه دکامبر سال 2019 در بین 113 کشور تاجیکستان در جای 93 قرار دارد. طبق برنامه عمومی جهانی اوزقواری 47% اهالی تاجیکستان در یک روز کمتر از $133 آمریکایی زندگی میکنند و 30% اهالی تاجیکستان از گرسنگی اذیت میکشند. حکومت باید اهالی را گوش کند، گفت خبرنگار از منطقه کولاب به رادیوی آزادی که به خاطر امنیت نخواست نامش افشا گردد. شما در بازارها فراوانی محصولات خوراکواری را میبینید. بله، شما مردم را میبینید که محصولات میخرند و بعضی ها حتی به نرخ ها نگاه نمیکنند، اما این اقلیت است. هر کسی که میگوید اکثری تاجیکان با سری خوراک میخورند از واقعیت دور هستند و هیچ چیز را نمیدانند، میگوید او. خلقی عزیزم و خرد و بزرگ یادداشت میکنیم که رژیم رحمان به اهالی دائما درباره بالاروی سطح زندگی در کشور حرف میزند. همین طور ماه سپتامبر ضمن سفری کاری به شهرهای اهالی نشین ولایت سوخت، امامعلی رحمان از بلند شدن سطح زندگی اهالی تاجیکستان خبر داده بود. او تاکید کرد که رشد استوار اقتصاد به حکومت امکان داد که به ساحه اجتماعی از جمله فرهنگ، ساختمان و بازسازی انشاءات توجهی بیشتر دهد. و شرافت استقلال و آزادی، وحدت ملی و صلح و ثبات مردم ما در شعارهای سازندگی و بنیادکاری قدم‌های استوار گذاشته امروز وطن عزیزمان را خیلی آباد و پیشرفته گردانیدند و به خاطر فردای باز هم آبادتر سرجمانه زحمت کشیده ایستادند. گفت رحمان بدون توضیح دادن آن که زندگی اهالی کشور چگونه بهتر شده است. روز خبر نیست یاسم دوستم نمیدونم خیلی عجیبه.